Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? Бүгүн 5 октябрь 2024 жыл Бишкек шаары. Каналды колдоп, бирден лайк басып, видеого катталып элек болсоңуздар, каналга катталганды унутпаңыздар. Видеого лайк баскан бекер туғандар, эринбей эле басып коюңуздар, башка бир туғандар да көрсүн. Момда жаш торпоктордон баштап чоңураак, анан дагы жакшыраак экен бул жагында. Анан ары кетебиз буюрса. Этап менен чыгарабыз буюрса. Бизди колдоңуздар туғандар болгону. Эмки базарларда да келип көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Кой базарды тарттык, кирип көрөсүздөр туғандар. Анда эмесе бисмилла деп кеттик, баштайбыз. Ассаламу алейкум туган. Баалары канчадан да кичинекелердин? 24-тен. Ургачылар экен, Ургачылар 24. Mo чоңураагычы эркек бука. 45 миң, Жашы кандай бул? Ай бол, ай канча айлык? 6 айлык тегерегинде. Жакшы экен, Сода болду байке? Болду. Эм келдиңиз, Макул, рахмат. Мынакей, мыякта дагы бар экен. Туган, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бааларын айтасызбы бизге? 50дөн? 50 миң сомдон. Эркектерби? Эркектер 50 миң сомдон букалар экен тугандар, мына. Рахмат. Көрүңүздөр. 50 миң сомдон сурап атат. Жакшы. Каяк кимдики экен? Баалар канчадан? 47ден 48ден 46дан бул. О, рахмат. 46дан 48 миңге чейин болуптур мына ушулар. Мына жын өзүн тарт. Мына каяка салам айтасыз? Кыска байла, кыска. А? Байла, кыска. Каяка? Мына ушул байкем алып тур кыска. Каяка? Виноградный кетет. Ошакка кетет экен. 48ден алдым. 48ден алдым дейт мына. 46-48. 46-48. Буйрусун анда байке. Жакшы, базар кандай болот? Жакшы. Жакшы эле? Мына туган маалымат берди. Жакшы, букалар экен булар, Буларды байлайсызбы же кайра сатасызбы пайдасына? Байлайсыз. Байлайт экенсиз. Макул анда байке. Килеген букалар болсун анда. Жакшы. Канча байке, ассаламу алейкум. Мына жаш музоонун баасын айтып коюңуз көрүүчүлөргө. Я, 28. Ургачы? Ургачы 28 миң. Рахмат. Мына эркеги бар экен, кичинерак. Иним кандай? Канча? 35. 35 миң. Мынакей. 35 миң. Моңолар канчадан? Иним? 48 миң сомдон сурап атат. 48 миң сомдон. Базар кичине ылдыйлагандай. Байке, баасын айтып коюңуз. Жаш музон. 20 миң. 1 айлык болду эле ошойте? 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калды. Рахмат. Мына бука торпок турат. Туган, ассаламу алейкум. Баасын айтып коюңузбу торпоктор? 50 миң сомдон мына. 50 миң сомдон тугандар. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Канчадан мына кичинекей? Наркы чоңучу? 50. 50 миң, Чоңу 50 миң тугандар. Мына. Байке мардайым ушул жерде. Жакшы. Байке, базар кандай болот? Базар. Арзаныраак, Мынакей, арзаныраак дейт. Канча туган, ассаламу алейкум. Баасын айтыңыз. 33 миң. 33 миң. Ургачы? 6 айлык 33 миң мына. Сода болду? Сода болду. Канчага чейин чыкты? 28ге. 28 миңге чыгыптыр. Рахмат. 28 миңге чыгыптыр, берилбепти тугандар. Мына жерде байкем торпокторду карматат. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Бааларын айтасызбы бизге? Ургачылар 35ден деп атат. Эркектери? 38, 48 кечиресиздер. Эркектери мына жерден баштап 4 баш 48 миңден, могу 3 баш 38, 35ден экен мына. Ургачылар 35ден. Рахмат байке. Ушундай болуп атат, азыр көрөбүз. Буякта да бир сатылыптыр, көрөлүчү. Ассаламу алейкум байке. Канча булар? Бирөө калды. Сатылып кеттиби? Кайсы кетти айтып коюңуздарбы? Кайсы кетти? Көрдөн саттым. Канчага саттыңыз сыр болбосо? 34 саттым. Жакшы, 34 миңге экөөнү сатыптыр. Ургачылар экен. Так, бул жерде да музоо бар экен. Байке, музоосун баасын айтыңызчы. 30 миң. Эркек экен, Эркек 30 миң. Байке, булар канчадан чоңдору? 40тан. Сиздикичи? Бир эле, экөө 40 миң сомдон. Жаштары кандай? 6 айлыктар экен. Ургачыларбы? Мына ургачылар экен. Жакшы. 40 миң дейт. Мынакей туғандар. Жаш музолар. Байке, ассаламу алейкум. Баасын айтып коюңуз бизге.
32'ye vereyim. 32 mingga beraman deydi mana. Urg'och ekan, Erkek. ha? Erkek mi? Buqa deysiz-chi? Buqa, arzon. 32 mingga beraman deydi. Birov qoldi. Aksiya. 32 ga. Berib o'tadi. Ya buni topdik ha? Yaxshi. Cho'ngroq qanchadan indim? Bahsi. 90 ming ekan. Ekovi 45 dan 90 ming. Yoshlari-chi? 9 ay. Mana. Tug'anda 9 ay. 45 mingdan 90 surib o'tadi ekan. Birov cho'ngroq ekan-a? Bo'lchi. Siznikimiz, ha? Cho'ngroqqa o'tib o'xshaymiz ham tug'anda. No, kimniki? Balki sizniki? Qanchadan bag'lari? 45 dan bo'ldilar, 45 dan surib o'tadilar. Ular dedilar 45 mingdan urg'ochlar ekan mana tug'anda. Savdo bo'ldi-ku? Qanchaga chiqdi? 38 dan berildi. Rahmat. Mana 38 mingdan berildi. Tug'anda. Qancha inim bag'larni aytib 48 mingdan. Buqalari? Buqalar 48 mingdan. Necha siznikichi? 35. Erkek buqa 35 mingdan. Rahmat. O mıxtı qunajin ekan. Mıxtı qunajinni aldingizmi? Je bahasini aytasizmi? Qancha qaldingiz? Kuruk qanchadan? Ko'ruvchilarga bir aytib qo'ying. Aka. 40. YouTube'ga mal chiqat, mal, siz emas. 40 tane. Rahmat aka. 40 mingdan ketdi, cho'ng ekan biroq. Kuruk ketibdi, bu yoqda turadi. 40 mingdan ketdi deydi. Aka 40 dan ketdi shular. 40 dan aldım deb ketayotadi-ku. 62 dan aldı o. Ha, tamashalab qo'yibdi-da meni. Telefonni ko'rganda shunday aytdi, videoni ko'rganda. 62 dan, ha? Rahmat, Alloh razı olsun. 62 dan ekan tug'anlar. 40 ming emas. Mana yoqda jarchasi buqalar turadi-ku. Bu dishi cho'ng buqalar deganday. Bayka. Bayka, assalomu alaykum. Qandaysiz bayka? Bu yoqqa kelib oldingizmi? Bog'larni aytib qo'yingsiz bir. 38 dan kuruga 32 ming so'mdan. Mana tug'anda 32 ming so'mdan so'rayapti bayka mana. 6 baş. Savdo oldu aka? Bo'lalar-a? Savdangizni bersin hamda. Mana bu yoqda dag'i cho'ngroq. Momlay ko'rdingizmi nimalarni? Ko'raylik. Ya kimniki ekan? Seniki? Qandaysan? Hop. İşte yaxshi? Yaxshi. Qanchadan bo'lyapti? Yo'q, ular ichindagi. Ha, ichindagi senki, mayli, ichindagini tartaylik. Uylarga bo'lgan bugun, ha? Buqalar jo'q qolmadi u. Sotildi. Direkt. Bir aka bor. Qoldi. 4 chut qoldi u. Bag'lar qanchadan bo'ladi? 55 dan. Ha, uydi delaver. Uydi. Yo'q, uylar 60 ming. 60 mingdan. O'zlari 55 ming. Torpoqlar 55 mingdan so'rayapti, mana. Qanday? Paroda. Ardig'i paroda deydi, mana aka. Bormi dami? Var edi. Qala mayking. Nomer aytasizmi? 502 meni 052 03 20 tug'anlar. Shu nomerlarga baylanishib, bunday chetdan kelgan buqa torpoqlar bor ekan, uylar bor ekan, baylanishaverasizlar. Rahmat, ha? Buni esingni bilmadingmi kim ekan? Necha sizniki? 55. Ha. Rahmat. Mana ekovi 55 ming. Bunaki ko'k menen movo. Narxlar 60 mingdan. Xo'sh. Hayda. Xo'sh. Da qaysilar qaytib. Tug'an assalomu alaykum. Ba'larni aytib qo'ying. Ba'lar. Qancha septer buqalar? 55 ha? 55 mingdan bo'lyapti. Mana 55 ming. Ularchi bayka? 52 dan. Nolari? 52 mingdan. Suriyotib baykam. Bozor tushganday. Rahmat. Xunajinlar qanchadan? Assalomu alaykum. Ba'larni aytib qo'ying. Assalomu alaykum. 45 dan Kurukka 45 dan. 45 mingdan kuruk. Kuruk 45 mingdan mana xunajinlar. Rahmat. Bular bir yoshdan o'tganmi bayka? Bilmayman. Bilmaysiz? Ma'qul. Bilmayman. 15 Assalomu alaykum tug'an. Qandaysiz? Xunajindan malni aytingchi, cho'ng-cho'ng xunajinlarni. 65 dan. 65 mingdan. Bular yoshlari qanday? 1,5 yoshmi? 1,5 yosharlar. 65 mingdan so'rayotib baykan. Bu qadar qachdi qachonlikmi? Bilmaysiz? Jayloda. Jayloda yurgan ekan tug'anlar mana. 65 mingdan. Savdo oldi baykan?
55'ten sıraç verin. 55 mingden beriliptir, he? Жақсы, байке. Bir 60'dan bolsa beri beresiz, şır. Sırağına qarayız. Sırağına qaraysiz, he? Nomer aytasыз ба YouTube'ga? Дагы барбы сатылат турган? Айтыңанда элдер онлайн алат буйрса. Жақсы кунажындардан. 0995 55 55 14 14 93. 93. Мына арка жагынан да көргөзүп берейин азыр. Жақсы кунажындар экен. Көрүнүп турат мына. Базардан кийин каякта болосуз? Карабалтанын уйлары экен да мына. Тугандар, көрүңүздөр, э? Байланышып, чалсаңыздар болот. Рахмат. Мына экөө канча экен, туган? Ассалам алейкум. 60-тан. Жашырактар экен тигилерге караганда. Бирок 60 миңден сурап атат мына. 60 миңден. Жакшы. Тугандар, могу кунажынды көрөлү. Ош, канчадан байка? Ассалам алейкум. Кандайсыз иштериңиз? 65, 75. 65 тугандар мынакей. Чоң уй окшойт бул, а? Уй 3'tü tuğan. 3'tü туган уй. 75. Бул 75. Бул кунажынбы? Эттүү, этке экен. 75. 75. Сода болду? Soda boldu 70'ke berilgen. 70'ke berilген жок, э? Макул, рахмат байке. Содаңызды берсин. 70'ke берилбептир. Байке кандайсыз? Алайын деп карап турасызбы? Алайын деп, э? Буюрса базар кандай базар? Мына айтыңызчы бир. Жақсы базар. Жакшыбы? Жакшы. Макул байке. Semiz mallar pul da. Семиз балдар, а? Малды жакшы багыш керек деңиз, э? Жақсы bağış verir. Мына жерде да бир кунажын турат тугандар, көрөлүчү. Жакшы кунажын экен, жаш. Ээсинен маалымат алайлы. Кана. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бунун баасын айтып коюңуз. 55. Жашы? Алтарашка 55 миң. Тугандар. Мына 55 миңдей. Мына жакта да бар экен. Туган, ассаламу алейкум. Булар деле ошолор, э? Мына 55 миңден сурайт. Рахмат. Мына бир экен да бардыгы. Жакшы, бүгүн кунажындар көп экен. Kaysı kanal like? Дон кабар деген канал. Азыр барам мына. Мына кунажындар арт жагынан көргөзүп коелу мына. Өтүңүз, өтүңүз. Так, туган, сиздикин баасын айтыңыз. 4 45'ten. O çoğun 95. Cahit'ten gelgen. Don Kabar деген kanal. Don Kabar деген kanal. Mına 45'ten dediniz mi? Soda oldu. Kançaga çeyim oldu sır bolbozu? 40'tan berilbedi. 43'ten berilbedi. 43'ten beresiz. 40'tan soda oldu. Rahmat. 40'tan soda oldu mınaki. Çöp. Mına soyuşka eken de kunacın çoğun eken. Kança 90 dedi? 88 minge berilbedi. 88 minge berilbedi bunda. Semiz soyuşka. 95 dedi. Nomer aytasız mı? Var mı da satıla turgan? Ne olar mı? Baylanıp turgan mı? Oho. Baylanıp turgan. Nomeriniz aytыңыз ki online alganlar bolsa sizge baylanışat da. 0700 Aha. 40 66 46. Şu Jodar деген жигитке байланыш бересиздер. Рахмат. Мына телетакта да бар экен да ушул түкүрбөңүз. Амай байке, бетке түкүрүп коюн деди. Биз да ушундай качан токтотобуз? Мынакей туугандар, ушул экен азыркы Жодардын кунажындарычы. Байланыша бересиздер. Мындай жакшы таза жерде түкүрүшөт мал базарда тим бойлода. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз таксыр? Иштериңиз жакшыбы? Сизге карайтпы булар? Bizge qarab. Бул маалымат берип коюңчу, канча жаштар? Karakol'dun kunajındары. Каракол Ысыкөл облусу. Üskül oldu. Караколдон келди. Karakol'du. Канча баш бар? 10 baş kaldı. 15 калды. Бар. 10 баш калыптыр туугандар, мына. Müçeler gelişken. Мына артынан да көргөзүп берет. Мүчөлөрү келишкен дейт. O gelerin altına geldi. Altına sezişken. Чүйгө келерин алдын ала сезишкен деңизчи. Gelişken. Мүчөлөрү келишкен. Мынакей. Büyüge varıp 50 minden berişken. Үйдөн. Акын байкен биякта турбайбы? Үйгө барып 50 миңден беришкен. Базарга келип канчадан бербедиңиз? Hazır bağ bollek. Bol elek. 52'ye sattım. Бирөөнү 52'ge саптыңыз, э? Жакшы байке. 50'дүн үстүндө сатат экенсиз да буйруса. Koydum akattım. Жакшы. Жеңеме апарып бериң эми. Акчасын ойнума каттым дейт. Но Керефорд окшойт, э, ушу. Oo şimdi. Бирөө бар экен да Керефорд. Семиз мынакей. Туугандар. Deseng temiz. Tegiz deseng tegiz. Мына байке, мага өзүмө да байланышып, оштон, нокаттан чалып атат да. Ушундайлар таап бербейсиңби депчи. Азыр. Ана номериңизди айтсаңыз, кой коелу. 0500 38 97. 38 38 97 ушул номерлерге байланышып, мына кунажын алам десеңиздер. 1,5 жаштыктар го, э? 1 yaştan 1 yaştan. 1 жаштан 1,5 жашка чейин экен. Чалып, маалымат алып,
Сүйлөшсеңиздер болот туугандар. WhatsApp'ка girmeydi bu kunajında. YouTube'ga kirет. Тоодо жүргөндөр экен. Дон Хабар деген канал байке. Макуланда рахмат, ийгиликтер болсун. Канча баасы байке? 46 миң екен, жақсы екен, құнажы. 46 миң, тоқол. Жақсы байке, мына. Көрдіңіздер ме? Рахмат, чоң. Так, бұл жаққа өтелі. Дыйқандардың малын қармайыншы, дыйқандардың. Сода олу атқан екен де, ене ола. Ене ола, қанша олу атты, туған? Ене ола. Білбейсіз бе? Қанша басы? 90 yeni valla. Tepteniz mi aldın? Tak. Yeni valla. 90 deyip. Az var, baram. Non bitirip koy. Ya baram az. Non bitirip koy. Qanchaga bolup atat soda? Aytib qo'yingizlarchi. 82'yi al dedim. 82'ga al dedi, siz 78 berip atasызбы? Bo'ldi, rahmat. 82'ga al debdir, 78'ga. Mına bu yaktan olan özündere tartıyoruz. Yo'q, albalan tartmaysiz. Aytasiz, ne olur. Torpoqda. Qaysi? 45 ming urg'ach qilajlar ekan, Mana, tug'anlar. Shul mu? Bu yakta tartib qo'ymiz. 45 mingdan, Yo'q, baykan mal tartabız da urg'achlar ekan. 45 mingdan so'rayapti baykan. Mana, tug'anlar. 45 mingdan o'zimda qo'shib beraman aka. Nomer aytasizmi? Nomer, aytыңыз. Shunday qilajlar topib berasizmi? Aytavering. 052 052 78 78 79 ha? Shu nomerlarga baylanishib, yaxshi qilajlarni topib WhatsAppdan jo'yib tursangiz bo'ladi, baylanishib. Rahmat aka, shunday. Klientlar chalaversin deydi. Qayoqda olasiz bozordan? Shu prigorod. Rahmat. Mana shunday ma'lumotni berdi, o'zi chaqirib kelib tart dedi. Mushuk nazinlardi. Shunday kishilardan ko'proq bo'lsa, tigi 78-82 deb savdo bo'lib o'tadi. Puldak tartabızlar, tug'anlar cho'ngroq qunajinlar ekanda, o'sha biz cho'ng qunajinlar. Baylazada bo'ladi, so'ysada bo'ladi, dayar ekanda. Ha, buni tartdim, jo'dardi-ku. Jalmasmi? Ha, bu sizniki. Jodar meniki deb cho'g'i? Cho'g'ida. Men tartib jana. Nomerini olganmiz. 75dan, 75dan so'rayaptim men. Tug'anlar qanchadan bo'ldi soda? Soda 70'ten beri otur. 70'den beri otur. Qo'shsa berese, ma'qul iyilikler olsun. 70 qo'shsa berem deydi. Yaxshi tug'anlar. Emi? Bu yoqda tartib tug'an. Emi o'tib ketaylik tug'an. Qaytalab tartaymiz. Assalomu alaykum. Balani aytib qo'yasizmi? 53 mingdan. Mana. Bu qator poqtor 53 mingdan. Sıralar 53 mingdan. Mana. 53 mingdan deydi. Bunda. Qancha terez bo'layotadi-da. Assalomu alaykum aka. Qancha bo'ladi? Basni aytib qo'ying. 180 ming so'm. 180 ming deb keltirib qo'ydi-ku. Har qanday odam bo'ladi, tushunish kerak. Tak, tug'anlar. Bu yoqda tag'i bir akam. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Qanchadan bo'ladi? Torpoqdan. Bu yoqda-ku. Ba'zini aytib qo'ying. 75 ga beraman. Ekoni? Ma'qul, rahmat. 75 ga ekoni beraman deydi akam. Yaxshi. Tak, mana. Bu yerda qanchadan bo'ladi? 55 mingdan. 55 mingdan bo'ladi. Bugun Farqat degan yigit bormi, yo'qmi? Kelmedi. Tanımaysan? Tanımayız peki. Tanımaysan. Cumgaldı malı, aytib qo'yingizchi. Cumgaldı malı. Qanday bo'ladi bozor? Cumgalda Yo'q, bu yoqda. bu yoqda yaxshilay bor. Yaxshilay. Siz tiyaqdan olib keldingiz, atayini, kishini. Bitga tiyin ko'rib qo'ying-da. Yaxshi. Har doim shunday meni ish qilasizmi? Жаңа баштап жандыкмен болчусуз. Чоңыраак өтүпсүз-да. Ийгиликтер болсун анда. Баасын дагы бир жакыныраак айтып коюңчу көрүүчүлөргө. Жумгалдан келиптир тугандар мына. Баалар. 50ден берген жок, 52ден болсо. Макул, мына 52ден болсо беремин дейт. Номерди жазып коюңуз. 50 миңден бербептир, Айта бер номериң анда. Канча баш бар? 5 баш бар. 5 баш. Мына. Бирөө жатты мына. Айтасызбы? 709 0709 71 23 91. 71 23 91 Şu номерлерге байланышып мына Жумгалдан келиптир.
алсаңыздар болот. Дальше байласаңыздар болот. Бул аңгуз жаткан. Мына. Жакшы, рахмат. Неме бул? Чоңураак. Каларга өтүп кеттик. Тугандар, ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Базардын көрүнүшү, мал көп. Азыр биз саан уйларга өтөбүз. Бизди колдоп, бирден лайк басып, каналга катты элек болсоңуздар, катталып, көрүп туруңуздар. Ошондо биз киргизип бараткан видеолорду биринчилерден көрөсүз. Эгер катталбай көргөн болсоңуз, анда 1-2 күндөн кийин барып калышы мүмкүн. 1-2 күндөн кийин көрүп каласыз деген мааниде айтып атам. Пригородный мал базары, Бишкек шаары. Тугандар, мынакей, ассаламу алейкум дагы бир жолу. Мал базардан машина КамАЗ издеген бир тугандар көп болду эле. Мен азыр бир байкен номерин, анан КамАЗын көргөзүп беремин. Ош, Жалал-Абад, Ноокат, Кызыл Кыя, пригородныйдан, Сокулуктан, Токмоктон мал жүктөп иштейт. Кой, мал, мындай, жылкы жүктөгөн бир тугандар болсо, номерин алып беребиз. Анда мен азыр көргөзүп берем. Мына тугандар ичин 2 этаж экен. Койлор жүктөгөнгө уйларды өзүнчө дагы жүктөйт экен, килетке кылып тугандар. Мына ушул машина. Анан дагы бул дагы бар, Бул дагы бар экен тугандар, мынакей. Бишкек Ош номери мынакей. Көрдүңүздөрбү? Байланышасыздар. Мына тугандар Акыбайке, өткөндө да Сокулуктан тартканбыз, Мына ушул Акыбайке. Ушул номерлерге байланышып, өзүңүз дагы айтыңызчы номериңизди. Номерім 555 менен 87, дагы 87, 86. Мына уктуңуздар, Ош, Жалал-Абад, айта бериңиз, маалымат бере бериңиз. Ушул Токмок, пригородный, Сокулук, основной Сокулуктан чыгабыз. Малдын любой түрүн алып кетебиз. Кудай кааласа, эсен-аман жеткирип беребиз. Буюрса, Буягы Баткенге чейин, Лейлекке чейин, границаларга чейин. Өзбекстанга чейин. Өзбекстанга чейин. Мына тугандар. Тажикстанга чейин. Мына тугандар, ушу номерлерге байланышып, калган маалыматты ала бересиздер Акыбайкеден. Арт жагынан көргөзүп коелу, мынакей ак. Байкемде дагы мындан башка дагы машиналар бар да. Ушундай менен иш кылат дегендей. Мына эмнеде торпоктор жүктөлүп турат. Артынан пригородныйдан, Токмоктон, Сокулуктан ушул байкем кетет. Мынакей жүктөп коюпсуз го? Жүктөп койдук. Мына тугандар, ишеништүү, Ишеништүү 100% кепилдиги менен. 100% кепилдик менен дейт мына байкем. Көрдүңүздөр да тугандар, аркыны да көргөзөйлү. Мынакей. Бул дагы бар. Мынакей ичи. Үстүндө койлор кетет, козулар. Тагында уйлар кетет, топоктор кетет, килеткеде аттарды, жылкыларды да байлай бересиз, бардык малдын баардык түрүн алып кетебиз. Мына тугандар, көрдүңүздөр, уктуңуздар. Чалып, мына азыркы айткан номерлерге байланыша бересиздер тугандар. Азыр биз пригородныйда жүрөбүз. Эртең Сокулукта болобуз, буюрса мына чала бериңиздер, чандаңыздар байкелер. Мына менден деле сурап атасыздар өзүмөн. Ушул номерлерге байланыша берсеңиздер болот тугандар.